Unong yalam ke Kongres ubak Charles pengurup ula aidak baka Kongres kala ban syukurshan yubriu ban long lampang lada ke MDE ke yo yubriu bobiang. Kat kum ke jingong jong bak Charles ke Kongres kum kaliang persya kala long ke bala krek ban yakun ya ke syuki lampang. Ha ke juk por ha bai dei bat ke kam nong yalam ke Kongres Legislature Party ubak Charles ulong bo Dr. Mukul Sangma udai bobiang bat kam don kano ke jingkwa ban penkela. Hendrai ke jing penkela nong yalam kan syong tang lada ukwa hi ban IT kiwei ya kane ka kam nong yalam. Ulong balada kawan ke jing terwa na kaliang jong u umla ban kentaj Hendrai unhab ban priang ban syemti ke kam nong yalam ke CLP. Halor ke election siteng semoy hasyela ke ban selong shen. Ba Charles ulong baka parti ke penkrek ban yakun na syela. Hendrai ke syong ka parti na ke blok bakan le ya kane. Ulong baka kongres ke don ki ketem baklan bah hasyela bat ke don ru ke jing kerman ban job. Tadi ke constitutional provision. Lada PO ada PO ke numbers deh. Tang lada, kadang kupor. Lada nombor lah kupor 10 sama. Bila cukup lah tu. Kena dalam nombor yang besar. Minta tu lese. Imla penting. Lada ke MDA ki propose your candidate. Bobiang tinggi buat latih pemberan ki numbers. Nomor ni habis ada numbers, mo. Ini ada numbers juga house. Ini parti yang berbuat dengan simperai. Yang no. Kalau yang parti ini MDE ni kongres ni sibuk kan. Dan file nomination ada kongres kongnya file. Ni nanti kata tiga kamera tu lagi. Mer way na ni kita kendai ya file nomination. Jadi ada parti kong kiri file mau pilih kan file. Ini pun dia ka notification. Plus the BSC buat syong ban buki dates pada kadu tadi kan syong mengenai member jong BSC ini business advisor company member di sini aktif bagai assembly kan syong de ki agenda ki ting hab tre de hab do board kala ban mi agenda jong election of speaker dengan darai ke parti mangin ang member te nginum pan ki Lada nak kita bomla ban kia sum. Wahab sim de kuwe mereka diketre kam kia. Lada om yang ngaban sim di hab sim. Kita tegawan di.